syukur nakaslem jong unongsan hima. Ka HYC sengkemi mentaka sengi ka sao tarik unailo ra arajar arpusau kalapan nega RTI nega tenat pulit haga bayadai bat ki skim bat ki lat kilenti ki baka sarkar kalale nega benta banyak hun persya ye udram kino yalam jong ka seng kila yatho bahaga nega RTI ka tenat pulit kala yatho banadu usnam arajar arpo ra yo kem hadu sanspa khat sangut kinong de drop bi an ki bukot duma bala ujor kilong lai spa lai teli Pat ki mukot duma ki bala pelat no kilong arspa lai prateli. Kat kum gani ka RTI ka sarkar ka lamang pisah hadu henreu kelor kendai polak tingka. Nega bentaban penlut hagi jing ekun. Yo drop hagi jela. Ha ka bahadu menta ka la penlut henreu kelor henreu po henyo lak henreu hajar shispa lai pu ar tingka. Nagani ka henreu kelor henreu lak henyo pun henreu hajar tingka ka sarkar ka la penlut nega benta ka dream project kabalong shiklor tingka kala penlut ru ha kajing rakhi ya ka anti drugs day kumba ar pholak tingka pat kumjuru kala penlut ha ki intervention program kumba saw klor san pu pralak nyo pu 1000 nolor kani la penlut ru ar pralak ar hajar tingka nagbenta ki rehabilitation center nakalyang ka seng kala sa ha ka umdum na marba ka sarkar ka khlem ay ga jubak babiang bakumno la penlut ya ka pisa ka balamang Kumta kaseng kala subajur bakadon gajing bamsap da manuri manu ya gani kapisa kepada mang banyak kun ya udrong. Neutrap with council sangkimi gidan hangi apa dika lokasi pemerintah ban bedai bat kini ka RTI ya kabar kalian jom ka HUC sangkimi bila fight ka bedai bat isu ke balong related bat drugs. Kalian jom ka HUC bila fight ya kini ka RTI home department. Kabedai bat ki details ya kaba besang kalapan bat ki details ba nakalian juga HUC kalapan kolong ba kat loteli ki number of cases ya kaba nakalian police department kala yo pan register ini ki license wila palo ikini ki details kabedai bat ki initiative ya kaba nakalian ka sokar me kalian kunjuk ke police ila Shim kabinay ban yakon pasha drugs bila jelai apa ni jelang juni bila pano ikini details kabinay bat details of awareness campaign bagi programs ban conduct na kalian ka social welfare ba kumjuro kalian tenat kulit bila pano ya ki details haror ki specialized team kipan yakon pasha ya ka ikinong kay drugs kamtame ya jing shalang drugs na sabar ka jela ni apa jela ka juni nang taru bila pan ya ka details halor ka budget ya kapala sanction bat kapala allocated shapo jelang media juni robedei bat kumdo ko dikon persya drugs nang tagi la pano kiwe details ba kuntobro ki number of police personnel kipala specialized but deployed ba dikon persya ya kani ka drugs bat kumjoro ila pan kiwe details ba kuntobro ki rehabilitation programs kumjoro ki support services ya kapa kalian semua mengalia kalale But katkum ka reply ka pamilyo kini kilong ki reply ni katkum ka RTI ka juni ni habang ila kili haro bedai bo props ila kili hakaba kinangwa of arrest yakaba nakaliang jud katna pulit hakni ki light system kala yo katkum ka record ka juni kalang ba hado mentah larangi compare system kini ka kata lu parajar arko kinangwa of arrest yakaba nakaliang jud pulit kilale kalong hadu mentah tu kalong sanspa sangwut di aras kiba nakaliang kulit kala shim ba aras ki drugs peddlers nata gila yoro ya reply kabine bat ka case register but dispose but total ju dinero kalong hadu mentah kini kilai sosnan kalong ki case kibaran register hakalen ki police station jong ketika ki notary district man bila patang po kasih je hens ki case bila register apa ki NDPS Act kilong laispa lain tali but ki case ki bala disposal apa ka NDPS Act adu mentah kini ki license kalong aspa lain tali but nalor na pedang kini ki sanspa khatsau tali ki aras case but ba kini ki laispa lain tali ki register case but aspa lain tali ki dispose case hadu mentah nakaliang jong katnat puleti habro kini kinyo dari ki district kila ban security conviction tang khat arut but inilah
panro halor ka bedai bat dia ki drugs ki belayo kendrok da ki kena kulit paper apo kini ka carcinogen dehens but hakini kilai senam kunti ka jingyo kendrok yau drugs heroin hakini ki sausam kunti kalong apo is kasel shipo kg 8.44 apo East Genty Hills 14.48 kg apo West Genty Hills 285.59 grams apo River District 5.97 kgs apo West Hills 9.2 kgs aso West Hills along 10.58 grams but Eastern West Hills along 2 grams but you kenja kalong 1000 aspa lai pun ndrup khundai kg kani haboro kinyo tili ki district but ke budget ya kapan kalian jong ka HYC kalapan halor ka jingpunut jong ka sokar jela aku bidai bat kani ka isu penyekon persal drugs na kalian jong ka sang giliyo ya ka reply akaba ka sokar menghalia namta usnam arjar pusat kala pulut kala don ya ka budget sanction ka bolong Hendru keluar kendai pulang, but nak kena Hendru keluar kendai pulang. Nak kalian suka sokar kalian aban pendekam Hendru keluar Hendru penyulang, Hendru ajar siswa lain tingkah. But hakani ka bisa ka sanction banikun persal drugs. Nak kalian suka sokar kalian invest hakani ka dreams project kata ka project ka bangitip ya ka sokar kala thau khnang ban yarap iki khul samla menyerap iki rehabilitation center hakeleng ka jela but hakane ka dream project nakalian ka sokar meghalaya hakane ka system mentar kala pulut hadu shiklur tengka but susu hakane ka reply ka jungi nilai iro ba nakalian ka sokar dewa kane ka ndruklur kendai pulang ya ka bala ya ka sokar kala pulut hakane ka system mentar kalau pulut tu haka jemraki yang kata ka anti drugs day adu arpulak tengka kabade ka program ka batang sisni nantaro kala kila adu ka reply ba ka sokar kala pulut tu hakini ki intervention program for anti drugs ya ka ba kimsim na specify ki program ayu but hakini kala pulut sau keluar sampu pralak nyup sau aja but nanta susuru ka sokar kala adu ya ki jingerap syaki voluntary organization ibujudan benta bidikan persal drugs but hakani kebenta ka sokar kalau pulut adu arpo pralang hajar tengka but kumbang ini ini jumlah jong sokar ini ba kai initiative nakalian ka sokar ka shim dai ka basmo pla kalong ba adang kung kani ka request ya ka ba ka HYC kala yoro naka Ministry of Social Justice and Empowerment jong sokar India kabedai bat ka National Plan for Drugs Demand Reduction kabasmo plan ni kalong ba kasokar meghalaya kadai tang maka kejela meghalaya kadai tang maka kaba kaweni kejela ka baritam hamni apo ka notice kabedai bat ki beneficiary kibayo jumutai na kanika scheme kabala mangkepang da kasokar padeng nomor ba darang i-compare ki beneficiary sami ni iba ka Madipur, Mizoram, Kinagalang habang ada check do ya ka request check do na website jong ka Ministry of Social Justice and Empowerment pibe ki beneficiary yang gitu manos nam ki ka beneficiary ka numbers kam dunai ki khasal spa arhajanut kita ki dei ki drugs addict ki biyo jong kai na ka scheme ndrai ka basmo pula kolong ba ka jela ka jungi hausnam arhaja khatra ki dantang lai spa ki kundaingot ki beneficiaries how arjar kat khandai kilongtang aspa kat sawon ki beneficiaries o arjar arho aspa arhuingot o arjar arhuai aspa khandai punyawot but how arjar arhuan tang kapuingot kene kadai ke jengkli ya ka bakas ya ka bana kalian jam HFC ku ka undo jengkli boleh ki numbers ki beneficiary kilongtang kane habang dadang ipet ya ka figures kumbagin dangshan ka assembly bau minister jong social welfare lapun bena apo ka assembly berkata ka figures jong ki drugs addict apo ka jela jong ka lakiyo ka arlak skalaila but kani ka figures kalong very high na ngi compare but
Really compare ba ke skim ke baga kasobar ka penterkam kampanye hak setia delilero. But ni iba ni semua bagani gede ke failure na kalian jong kasokan department na kalian jong kasokan megalai ban shimik initiative ban penterkam hak ek skim. But khamta be ya ka jingbumla jong kasokan ban shimik ka opportunity ban convince ka kasokan jela ban kan the ekibun ban the kham he sanction ban ikut persai blok sana ka jela Manipur ka jela Mizoram ka kiwi jela ko North East kila ban yuai kita kila buat ai jingirat skibuk di hajar nur ke beneficiaries ke buat ke jingia ba kasukan maganya kalapan ai jingirat di beneficiaries tangkat ni kinamba ban ismoro ba kaneka jing khandrai pura jung block sapo ke jela jigbumla ban dia akam jaka di home department di tengah pulet ba kumjuru ke sokar jela kadai ke failure jong baro ai amar ba ni iru ko bonsian ki pulet lese mana lagi compare bat ka figures apa jalan mengalia kalau hadu line up ki drugs ade rate tadi pepet ka conviction rate kalau tang khargut hakini ki samsam nakini ki number nilai ko pangada pensyab ki number of arrest ki long very high rate belepat ka sukar mengalia kamla ban security ka conviction ya kumulong ki ki jala itep ba wat ka supreme court ka amro ba habayade bat ka NDPS Act ka jail ka de rule ka bail ka de exception training compare pa ako jela Meghalaya ka juni kumba ka jail ka de exception ka bail ka de rule bring ako ta number ba ki babuni ki accuse ki bade hapo ka NDPS Act kilan but kani lesi ka de jing failure jung ki tenat bulit number ba number ni iro ba babun ki accuse ni kim syak convict Deh lo, let's say kadai akan orang ba nak kalian kita nak pulit, kemudian kita ke specialized team. Nomor nila paru ekonika RTI yang ni apa dia buat ke specialized team. Dan itu pakaian kata ke anti narcotic cell, jom kita nak pulit apa kejela. Kibabon kipat ba, wat mengiru ki kenhun sang bahalang, ismo ba ni girang perkat ba let's say kadai gawe ke special force ya ka bala establish nak kalian ke soga. Reha bangipan pat ke RTI yang ni. Nak kalian jong ketengah pulit kaba kira replace ni kelong ba hadu menta kamdan kenu ka sanction specialized team lani ka unit kaban tackle kabedai bat ki cases jong drugs rai kene ka anti narcotic task force kadai tam ka unit kabala shimi na ka jingdan jong pulit hapo ketengah pulit but let's say lagi compare bat ka jong drugs ni semua ba kasokar kala ban establish na ka separate force ban piyukon percaya drugs ada yakin hun leno kumbangi haki islam sport garo kijet jeng kena juga yakin hun leno apa garo ka sokar jela ka kloy hadu kata ban create kata spirit force kata SF10 ban yakun persatan yaki yakin hun leno rebel pat ka sokar kam dan ya keju commission bele ka sokar kam dan ya keju ka thong ban establish ya keju ka force kumbakale yakin hun leno ada nomor drugs lo ada ni kenyi ki drugs umsum la penyak tang ko leno penyak lesi ki kin honeno ki shim ki jing breu ki shim arai won lada ni ken pat ki nongki drugs wat ka supreme court lo kalong hakawe ni judgment ba nongki drugs umsum penyak tang ki misem jing wela ni arbot rei nongki drugs ni penyak ki misem jing babon bat ki spangut ki misem breu bat kamta me penyak ya ka society hi prokowe Rain ismo ni habang ipit pat ya ka initiative ka ba kasokar kishim ismo ba kasokar Meghalaya kala feel habaro kilyang ado ay kini ki quality jong hurian bat kenja da kalian ju play kala hakini ki system ki kala yo ban dispose yo kenja ki yo dispose hendrus pa khatsaw 0.85 kgs but you hurian na yo dispose tang shi 322 kgs but the opium ulang 0.284 kgs syrup ulang dawai syrup kini ki haka NDPS kata narcotic but psychotropic substances kini kilang kajingyo ban dispose ng pulen kalam news pa ni buka teli but di tablet ki bakan top haka NDPS lo ki tablet kilong 0.674 kgs